Čaute! Tak sme tu zase. S ďalšou epizódou Let's Play Assassin's Creed 3. Ja som Saša. Ja som Emma. A ideme na to. Minule sme v Brazílii našli baterčičku a rozmýšľam, že prečo sa trepem tam, keď sa mi dali úplne inde. Kam to vlastne chcem? Minule sme v Amerike zdrhli z lochu. To v podstate. Á, hen tam chcem ísť, hen tam hore. Presnejšie zdrhli sme zo šibenice. Presnejšie oslobodili nás. A veľmi zaujímavé... to máme pokecávanie. Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Už to, že ho chceli zotročiť, by malo rozozvučať vnútorný alarm, podľa mňa. Ako z ich pohľadu je to v poriadku, hej? Pre nich sme ako domáce zvieratá. Nedá sa povedať, že by som s týmto pohľadom súhlasila, teda najmä voči domácim zvieratám. Skôr dobytok. No aj dobytok, ako proste... Jo, dobytok je fajn a tak, ale... Keď nie užitok je na nič. To zase s tým Our nesúhlasím. first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond,
Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched, I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Mňa by zaujímalo, prečo mu to Juno hovorí. Pretože Juno není blbá. Chápeš? Hej, práve povedať sa ma netuším. Teraz sa práve dostať hen tam. Asi tak dookola, nie? Jo, a to na to neviem nikdy spomenúť, ak sa tady dostanem. Cez sem tie dvere by to asi nešlo, že? Tam Tam nie cez je tú nejaké stenu. miesto, tam tá stena nie, ale... Niekde inde sa to nedá prejsť. Musím prebehnúť celé a uvidím. Čiže Minerva hovorila s Eciom, že? Mhm. Ukážeme to. To bolo príliš jednoduché. To sa treba ísť hen tam hore. Tade? Že vy? Ne. Ne, to má byť to furt chodenie do kolečka. To som už Do bola. kolečka, do kola. A tade? Sem som myslím A prišla. po stene. Tam, chápeš, tam je taká riha. Hej, ale tam Ja aj tam sa nie. nedá prejsť. Jaj, Božínku, tu nás sa to vždycky... Pamätám si, že som nikdy nevedela nájsť a potom som to vždycky nejakým spôsobom záhadným našla. To miesto. Teda podľa mňa potrebujem sem tam hore. Ale ako? My sme to skúsili bohapostým šplhom? Nie, to neprejde. Tu na niekde to je. Tam na stene tá riha. Ne, to je svetlo. Ale nie to. Ktorá? Táto? Nie. Táto? Nie. Sme. Na druhej strane bola taká vodorovná. Na druhej strane. No zase dolu. Ale... Čo stváraš? Neviem, sama neviem, čo tu vyvádzam. Aha, to je... Že by toto tu? To je ono. Doprava. No, nie som si úplne istá. Podľa mňa je to ono. Je to možné. Hej, máš pravdu. Hej, toto je vždy taký náhadný spôsob, ktorým to nájdem. Netuším, kam idem, niekam nechápem, jak spadnem toto- a potom... Jak to mohla nosiť ako tára? No to je tá finta. Jak to mohol mať niekto vo vrecku. Jak to mohla mať ako darabok? Nemá to dieru. Wonder what stories the temple will tell me today. Podľa mňa to je v skutočnosti výrazne menšie, len to nie je vidno. To je také veľké. Takže ako symbolické. Povedzme. Dobre. Koľko nám to trvalo? 10 minút, skoro. Má to magnetík, ale... Takže ideme si pokecať s Georgeom. Ideme si pokecať s Georgeom. Nepamätám si, keď sa tam dá dostať dole. Po schodoch. Alebo skrátko. Ešte, že je asasín. No jo. Fyzikálne zákony. Kde som? Aha, tu som, dobré. I'm telling you, there's something down here. Don't be daft.
don't know. Maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation. I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. To sú iné halušky. Oh, look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Posledné slova. Áno, áno. Desmond? Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know, of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor! Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! Úžasné, ako je zároveň dospelý a zároveň decko. Počujem, že ktorý je tam rok práve. A neviem si spomenúť. Máme nejaké homestead okrem toho piva? Jo, tu by som sa kúkla. Na pivo zatiaľ nemáme. Môžeme Financie. Môžeme po ceste tieto listy rozniesť? To by sme mohli. To by šlo. Tým by sme... Aha, to sú ešte dialógy dokonca. Jo, to je zase doma. Jo, ideme... Dobre, pozrieme dialógy, pozrieme listy a skúsime, čo sa je nejaké peniaze. Bože, nechcem ísť fast travelom, to je strašne sprosté. Takže toto je mi na bočnú misiu. Toto je na bonus, toto nie je dobre teraz ísť. OK. A kam máme ísť? Tu. Tam. Tak po ceste môžeme tie 2 listy aspoň odniesť. Jo, listy môžeme zobrať po ceste. To ideme
pospracované. No zimná krajinka, tiež krásna. Nádherná. Hlavne, že by som tam šla teraz. Hlavne keď si tak pomyslím, že zase bude akože snehu tak do rozprávky. Najmä sa hrozím teraz z toho počasia, čo teraz bude na jeseň. Dneska je pekne, včera bolo pekne, ale bohu ako dlho to vydrží. Vlastne ani neviem, či dneska... Bude sa striedať chlad a dážď z relatívne teplo a slnečno. Zima bude určite zase len chladno a daždivo. Sem tam nejaký sneh, šlapkanica. No veď to šlapkanica mi najviac vadí. No a potom to, keď prší a je zima. To by som úplne vynechala. Aha, ok. Keď sme na koni, tak nám nič nehrozí. Za to ja rada jazdím, lebo nerada zabíjam vlky. Samé pozitíva. Čoho? Jazdy? No. Tak ešte sa dajú používať tie fast travel, ale ja neviem, ja to nemám rada. Je to také neautentické. Hej, a je to také proste... Ja neviem, akože keď hrám, tak si to chcem užívať a proste chcem to hrať. A netráviť čas tým, že ako používam fast travel pointy. A teraz si neviem spomínať, či mám ísť tady alebo hen tady. Bože, to som kade šla, ja som tam bol. Dobre, čiže... Naspäť? Týmto smerom a odozdám len tento list. OK, then. Normálne mám teraz chuť spraviť si taký ten snehový bunker. To tam vidím. Jak to bolo dávno, čo som naposledy robila. Mám 10 rokov? 9 Ste asi ešte nebývali v Pezinku, nie? Bývali. Hej, v Pezinku? Je také počko? Bolo. Neviem, to som mohla byť tretiačka. No, tak nejak. S kamarátkami sme si stavali bunker. Aha. Teraz postavím tak krížom. V podstate sme ho začali tak, že sme začali vyhrabávať dieru do nahrnutého snehu na kraji cesty. A ten sme potom dávali na vrch. A chápeš, pridať hore, ubrať zo spodu. Trošku utlapkať, nie? No. Cez noc nám to vždycky trochu namrzlo. Horšie bolo, že vždycky nafúkalo sníh do vnútra. Ale no. Bože, otravní sú. Ty mi sráš po koni, hej? To ste nemali robiť, chalani. Na toto je Saša strašne háklivá. Nielen Saša, ale aj Connor. Keď sa spojíme my dvaja, tak ste v háji. Tak ste dosť výrazne v háji. To bol Mivel? Nice. Zlaté zvieratka. Dobre, keď tam chcem prejsť. Chcel som sa vyhnúť mostu. Je tu nejaký brod? Niekedy sa dá brodiť. Ja, aj to sa dá brodiť. To sa rovná, že niekedy sa dá celkom slušne brodiť. A niekedy sa nedá brodiť. A že sa tomu koňovi chcelo do tej ľadovej vody. Dobre vycvičený kôň, zdá sa.
Alebo má Connor také charizma? Možno to vie dobre s koňmi. No, tým sa radšej vyhnem, som teda zase nechcem bojovať furt. Kde som? Ale sú to dlhé cesty. Kedy stihol Lee, no vieš čo myslím, sa tak pokaziť. Lebo bol fakt celkom simpoš, hej, tak... Tak bol simpoš z pohľadu templárov, s ktorým mal spoločný cieľ, to je jedna vec. Druhá vec, že Haythamovi sa trošku správa inakšie ako k svojmu šéfovi, ako k poloindiánskému miešancovi. Presne tak. Hoci čítala som kdesi, že vraj Charles Lee skutočný nebol taký rasista zďaleka. Skutočný, hej? Skutočný Charles Lee, hej. To si treba uvedomiť vždycky, že naozaj nie všetky fakty v Assassin's Creed sú naozajstné fakty. Tak zas nemôžeš... Ale každopádne Charles Lee hravý zareprezentuje všetkých tých, čo proste boli vtedy rasisti. Záporáci, no. Správali sa tak. Dobre. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. No dobre. Tu máme možnosť nejakého dialógu. Ale v skutočnosti nie. Jakže v skutočnosti? Však je pod tebou tu. Jaj, bože, fakt. Ale nejaký strašne malinkatý. Áno, lebo je strašne blízko. Lafayette. Hele, stoj, chlape. Connor. What do you think of my work thus far? The men are bolstered, focused. It is good you have come. You are too kind. Lord knows my journey was far from certain. The trials we suffered getting here were strange and many. I dressed as a woman, Connor, to avoid British spies. Did you know that? I did not. As a woman, you say? It is the truth. King George had already stopped our crossing once in Bordeaux, threatening to seize my newly purchased ship, La Victoire, and arrest me. But I was born stubborn, and such a warning could not dissuade me. So we rode for Spain and bought passage aboard the ship there. George's spies had followed us every step of the way. Disguise was the only remaining option. Mon Dieu. No man can doubt your commitment, and you are invaluable to the cause. You did what you needed to do. I am certain I would have done the same. But of course you would. I expect nothing less. No. Dobre, takže hor sa do lesa. Zoberieme si koníčka. A palusu predpokladám. Samozrejme. Pinks. Ako Lafayette? Nedá. Dá. Nedá. Je tam plot a skok. Aj ten skok nedal sa, nechcel ísť. Musím bolo to dostatočne ohľadené.
A, tu má cestička tiež. Čo mi je tak konský zadok? Máš niečo proti konským zadkom? Kým to není môj konský zadok, tak ani nie. Tak, je dobré. Toto sme šli príliš krivo. A zdá sa, že budeme musieť ísť trošku kľukom. A keby si šla krížom? Však idem. Môžeme nájsť také miesto, ktoré sa bude dať koňmo prejsť. Napríklad tu. Práčkovia, kuk. Veľa zajacov. Aha. Za kým vlastne? Jaj! Dobre. Churcha ideme hľadať a nájdeme ho pri kostole. Čo je celkom sranda, pretože kostol je vlastne Plownický church. To by mala prísť jedna z mojich obľúbených scén. Mala a veru, že aj príde. Hore. Z druhej strany. Stoj. Tam. No, co máme. Nevidno. Nevidno. Je dobrý. Veru. Batman. Double kôň. Či počkej, tam vpredu? Nie. V okne, nie? Father. Connor, any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? You don't even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. Kam? Netuším. Zlatý. Anyway, odporúčam inak si pozrieť v knižke tú časť, keď Haytham zistil, že ten mladý asasín, ktorého chytili, je vlastne jeho syn. A... No tak to by som si pozrela. No to si nepozrieš, to si môžeš jedine prečítať, lebo v hre to nie je. Tak prečítala, no. No, tak si to prečítaj. Preto to odporúčam. No im bež tú knižku asi tak ľahko nedostanem, no bohužiaľ. There were rations inside the crates.
medical supplies and clothing as well. Skoro som ju mala, ale nevydalo. Ja som si kúpila elektronicky, už mám predobjednanú Syndicateovú, jak sa to volá? Syndicate. Ale ona sa nejako inakšie volá, tuším. Ale nie som si istá. Tam by mohla ísť nejak tá priemyselná revolúcia, nie? Snow has obscured the tracks. Ale viem, tak knižka mala byť z pohľadu Henryho Greena. Ale to sú všetko také, akože jedna pani povedala. Áno. Vzhľadom na to, že sa absolútne snažím vyhnúť akýmkoľvek spoilerom, tak to už nesledujem a čakám, keď to vyjde. Z toho, čo som ja zachytila, sa to má isté prvky steampunku, ale vyzerá to ako obdobie priemyselnej revolúcie. Myslíš teraz ako Syndicate? No to hej, bude vo viktoriánskom období. Skôr teraz myslím tú knižku. Are you Ben Church's man? Well played. Ale ako proste... Také zlaté. Hej, ale jak sa k nemu tížko priplížil, chápeš, ten chlapík sa mohol posrať o strachu v tom momente. A také zlaté. Náhodou nie si odmena Churcha? It was not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a cup just north of here. Is where we normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Áno, tati. Bože, proste... Si nejak moc myslí. Extrémne frustrujúci, tatko. Povedala by som. Si myslíš, že zrazu sa zjaví, povie si novičok, keby sa strávil nejaký čas spolu a... Začne mi dávať rozkazy. Ale proste... Neviem, strašne zlatý, ako fakt je strašne zlatý. Lebo nie je môj otec. Hej, tak nejako. Počkaj, kde sú? Tu sú. Počkaj, teraz musím nájsť, že keď sa tam vlastne dostanem, tak aby som ich mala šancu počúvať. Po stromoch? Jo, len nájsť ten nájazd. Jo, tady to. Nie, do syna. No práve tam nemáme jesť. Aha. To je práve tá finta. Nemáme ísť. Kryslšát. No. Tam. Dosť to je mimo zóny. To by to mohlo ísť. Jedine, že by nie. Taký nie. Posledne to je dobré, len to by sme sa nesmeli z nich zrýpať. Dobre. A dali sme to. Dali sme to na šťastie. Aj tak sme vnútri? Hej! Počkej, máme zabiť 3 strážcov? Bez toho, aby si nás všimli. Tak nejak, počkaj, pozriem na to. Jo. Čakaj by si jedného rovno dal z toho sena. Jo. Bože, tam sú... Si ich nevšimla zase. Jo, toho jedného som mal z toho sena urobiť, ale... Time you showed up. Listen here.
Boss wants us to try something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge? Áno. Tam, za tými škatulami. Jo. Tam. You sure about this? It's not my business to be sure or not sure. I just do Choď, choď, choď. If you're so concerned, Bo mám pocit, že keď rozpráva bude neskoro. Bože, ja som... Is he here? Of course not. Hiding in New York the last I heard. Trying to keep a low profile. What, on account of him not wanting to go back to jail and all? Look what we found. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. Nah, he's something else. Something special. Isn't that right, Hatham? Church told me all about you. And you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are you? Not yet. Ja. Rozkazuje, potom sa dostáva do problémov a stolíha sa na nás. Once you've dealt with these louts, meet me in New York. What? You mean just leave now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Neznášam, ako sa robí dôležitým. Ako... Je to pán charizmatický, ale neznášam, ako sa robí dôležitý. Dobre. Ja som si istá, že by som do toho New Yorku šla, keby som bola Connor. Prečo? Ako si stav, že... By som sa urazila, chápeš? A že strúcu, nech si ma pohľada sám. Ja mám odtiaľto odísť, čo teraz? Dobre. Takže ďalšia misia je v New Yorku. A ja myslím, že toto bude úplne super miesto, aby sme sa rozlúčili, pretože jednak je kopa hodín a jednak tu budem môcť robiť kopec týchto bonusových. Presne. Máme tu ešte jednu obálku. Ešte jednu obálčičku, môžeme sa aj porozprávať. Dve konverzácie tam sú. Dve konverzácie tam sú. Tu vidíme, že jeden brawler, ale toho nespravíme teraz, toho urobíme na inú misiu a druhá obálka. A ešte sú tu nejaké tie pozorovateľné a tieto. Takže myslím, že toto si spravíme taký bonus spolu a potom budeme zase pokračovať v misiách. Dobre, takže pre tento moment sa s vami lúčime. Majte sa krásne, lajkujte, komentujte, zdieľajte a odoberajte. A vidíme sa na budúce. Čau, čau.